namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namle ta khala la Hosi Ngove. Na Benny Mayengani the president. Hey, so ka siku namuntlha of course. Ra ti 23 ta July, ni fike ni scroll ka account ya Mr Post. Or so scroll ni fike ni kuma go yi suke kusuka ma. Fike wona Mr Post afika tsala ku ni nozolini. Of course ku nozola u vula ku va a tirhini kahle kahle Hosi Ngove. I swi tirhisa ngopfu loko a ri pendeni and stuff like that. But swi komba ku rete leri se ri tlulela ngopfu na hala ka music. Swi kombisa hi loko se like i hlaserini like i tirhe swinene matimba swinene. Ako u ri u vona yini loko fika u pfula the first image as you can see ni ta yi jikisa so fika swi vona ku clearly ku le henhla loko na Benny the president as you can see here Benny Mayengani hi lowu laha henhla laha swi vona ku i khatiwini na yena kwala and then of course hi tlula hi ka the second image nakona still ha vona Benny Mayengani i kona laha henhla laha waloyo as you can see okay ivi khe hi ndla hi ka letin'wana as you can see ha swi vona ku Hosi Ngove yi ri busy yi ri ku pendeni swi sasekeni swinene movha ya ku yi tle yi pendiwa yi tlhe yi hatima kombisa ku ya himpela swilo leswi endliwaka mintirho ya kahle swinene hi ndla hi tlhe hi famba hi ka leyi nga ku trendeni ngopfu leyi nga ku trendeni ngopfu I think it's because hala wa Mr Post a yi jikisini that's why yi ri ku trendeni ngopfu la as you can see low Benny the president here so Benny Mayengani i veke lo henhla ka roof la of course there are many interpretations to this matter n'wana na n'wana a nga ta na interpretation ya yena to be honest but ku hi side ra mina I feel like Mr Post dyo ku deleleni ka Benny the president ku va dingu vekela la a ta nozoriwa la a tirhisiwa as mask ya movha or ku va yi cover loko ku ri ku pendiweni u kombisiwa ku a nga vheliwi ka Hosi Ngove loko ina newspaper yi ta yi vekeriwa la a dingu vheliwi as nchumu ku a na swi tivi ku loko se newspaper yi vekeriwa la loko yi cheliwa hi pende i nge hi tirhisi swilo swa straight to be honest lero Hosi Ngove a divoni nkoka wa Benny Mayengani hi sweswo guys to be honest I think this is the best translation ku ya hi side ra mina loko a za vekeliwa la Benny Mayengani divoni nkoka wa yena Mr Post ku fana na tin'wana ti-newspaper ti nga kwala ti vona ta vonaku ti va ku ti ri kona la di va di nga voni value ya tona ku va di fike di hlayisa Hosi Ngove mo swi ku leswi ni swi vonisaka swona to be honest so at the same time Benny the president I think is also used as a marketing strategy because Mr Boss wa switoko swilo leswo bihula leswo na yena u Master T lawa ngo swilo hi tini hina va lava loko laleni swo so swi va kha swi pfuna business ra Mr Post ro penda ku ri va ri karhi ya mahlweni so game ki game Hosi Ngove do delela but at the same time it works on his favor a kota ku va hi kha hi tshinela hi ta vona ntirho wa yena leswi nga saseka swinene so number phone ya Mr Boss of course yi koka kwala ka page loko mi lava ku ya penda leyi or mi ndlela swa panel beating mafoyina loko mo fika mi pressa call now ta huma number phone ta Hosi Ngove mi foyina mi negotiator ku mi swi lavisa ku yini and stuff like that loko ri mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.